Women's Day. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Nganang day kana sedang pilih class 12. That this young and appear your boats. They pi kwa long you la shala si. My dream job day pilot tang ba ngamla ban let ya kata ka feel nama ngadon breathing problem nadok mensyadang bit. So ngadang try menta ban let the kiwe ki feel. There up till now, what is your biggest achievement that you're really proud of? Be it anything small or big. Biggest achievement. Come to my biggest achievement there ngala ban ong per bang pass min metric. In spite of ngabun ki hardships, ngala ban overcome, ngala ban at least ngapas. Kibun ki jing bangala syam tangba. Kataru ngapas ya metric that was my biggest achievement. So what do you see yourself in 10 years? 10 years. A successful woman yang halaga jang kikijat. But ben what to say? Ben penong proud may pa janga. Naman yakihi ngale kini bero. Exam for MBBS. That is your biggest achievement. What is your dream job? Dream job would be maybe as a fashion designer, like having my own, running my own business and all that. Okay. There, if there's one thing you can change about yourself, what would that be? Me not being so I trust people so easily. So me not being so being a fool. Rang am kila ban le long kim dei kan ka hakar kom yai ko mi yang jongki hakar kom kren ka jongki kam tam ki kan thei nei di long kemi ki bin kam tam ki bala kam herta long ki dei ban kan ka respect ki la dak ya ki yang ka e ka ba ki pen i ma ki ni ya pen i ma ki be shin rang in pen i kan sa kam to ka ba hanam ta ki rang ba kan thei kam to long kila kan ban ki be shin rang kan respect lang kan kajintir pala jungi te nama beli kibun ki shinrang manta nama beli ba kibun ki badi baba ma kam tam kenja drugs kakian gitu le te da kiladi gitu am kim da kiya ki kan thai ru kidon te ki ban nuot ban jrong ketiru ma da kilayu i le kam tam long da ya ki kan thai samla ki tanat ya gitu phose ki nuot te ban nei ban thut ru ha ba ki ya ki yang ru kabaning pang ay kablay Women's Day kisya ki kan thai ni kum kishin rang ni di bendan ni ta responsibility ban ra kata ka safety nam kin thai tam lai ba ni pet ki ni ki mata ki pori ba mata ni ba bun ba ki case kum ki rape case ki jing sha le ban ni ki kin thai akaleng ka perthai akaleng ka ri ba ka perthai te ni kum kishin rang ni di ban dan kata ka ban bu kata ka security nam ta ki kin thai kum no ban lam ban ni pelong equal be ha kan ni society. Kalian jangan apa bantu sedikit hey, tang apa orikasi jangan, mereka apa ya Meghalaya jangan banyak seperti apa aku lihat ni Happy International Women's Day. Tapi pang jangan mah kalau ngalong ke hey ke ngala banyak lagi jong hiti jan, ngada ni wei kun hey, mereka ulok jangan usim la syamsar kan lang banyak, penhe pensan dia ini, mereka kerja terilang bagi bahaya nasam jangan, juga kerja kuslai sini setai ngaya itu, nomor masuk tu bang apa ni long ke kentai ke bat yang abang yang kam dadan manu giban senrangan yang bereng ke jing babun haban kit hi lah ke jong kapun te haban yang hala ke jong kit jab pendap pendang hi lah jong kapun lah taka lawe ke bah jong ka jing ke baki kentai ke kendo ke emlang sa lang ke we ke bani ko hi ke de kenika rape case hi hala duk khalong ki khana sha nyat ha ke jing ba repair namar ba kisah leben wat ini baru kunda syuk ke jing yang kalau ikut ke pay la dia nak benya chini sipairu budak ke jing sir laki jok ikut
yang buat bangan kedui kisrang baki kini kita ki bariam kiram teng nak komriam berkombe jangian ada ngiram kam aku kini tai ruka long kisrang bakin long kan dan itu ke pensoi kawan teh haki ni di badan lagi jaga pun tu tentang tu insmos air berha air pun sini setai ru amarba yang kedua yang kata insmos hancu dan buat di bahaya sama biru tentang insmos hancu ya ki amarba ni petiting kita bagi orang kata karit kias pun benipong kade kata pengakwa ben kelama amarba ngalong kena ke baja itu ke ba unjuk lagi buat tepat di nakwa ben kelan jong ben long kena ke pasmat ban dress tam khnang ban poi sita ka thong ba thmu bat ru ban wan ra ka jin ka hin hasen kadin schools nyam ma pa ni jadi bangan pre kam ke banga ngatang kata ban long police officer bat ru ban dan la ka jom hi ka yin pesan dan bat ni jonga bat ikun di jonga tidak inti ba namun poi siya kapag kung gulay ng way mga hak minat ha ban uli ba katahin na balba tadi ba ang ban yo kata kamput na ban ni hak ban siyang kundo ban mare di ban kanya na jong ba katahin nilay imo baka pergi baro kamang singal rin kentay ban balba ni siya ihibon bangi sa agir untuk ting sa rabo na yung kaitin ni kapat ini na sindang bang kiduan ba ano kajing singain ting ni kitang bangi ni kaitin ni mong tim siya bangi ya ini isipin ang hibon na tagna siya siyang natandang kangkan ni na di vlogs ko bangi ya class dan kita kibot adi na tin bangi lang yung si bangi ang yin ni na kapat ba kuat ke jinsingan nak ba kan ban rakyat kalawin kababah. What is your dream job as a kid? Banlong sipai. Are you train am na bantaban yo hatakathang? Ngadang kakon and ngamade ngadang practice ban maria.